18टा पॉइंट आं बुंनो दाबि खेमी के बुंगानो पॉजिटिव नो रेस्पॉन्स या बुंनाय नै हिये आमबो ए लुगु प्रजना आशा खेओ बो चामा जावो बिं हाबि जाबि सातमनो ना अंखारिया मानि जों काहामा के सियो ते जागावो वाति कम फायो चिन जागावो वाति बां फायो आमबो ए बो के हा मातांसै चाबो पॉइंट मत माबो पॉइंट के जेमन एक नंबर के लामा जे एनएचआईडी एचसीएल नि आनार तंगो अब मातां पीडब्ल्यूडी नो हेनो बादायति खेलिउ तो के बान्दारिमा जे शान्तिपुरनि हस्पिटाल आबनो प चालो एमोची रिस्टार्ट खेलमो तो बनि तोये आं चिठी सुइहा चिनि मातां नो हेल्थ नो के ब्रांपुनो आबोदिगे नो आं लास्ट चिठी सुमो के 2/7/2024 ब्रानो मातां साहा जे बचिनि वो 10/6/2024 सुइहा जे वो 10 ब्लॉक नि अंदर शांतिपुर हॉस्पिटल दायति के रिस्टार्ट खेनमा इनके चिनि ऑनरेबल मानिक साहा चिनि सीएम नो आं चिठी सुमो के फायर स्टेशन के हा सेटअप खेने तो डॉक्टर नांगो गायनोलॉजिस्ट नांगो बान्दारिमा पीएचसी आबनो रिस्टार्ट खेने तो आबों के त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बा कोऑपरेटिव बैंक के हा माता स्टार्ट खेमा तो के क्रिकेट स्टेडियम बा फुटबॉल स्टेडियम के नोय इनके इंडोर स्टेडियम के हा एडिशनल वीडियो चिनि नांग तो इनके टाउन हॉल के गेस्ट हाउस बुदिमारो बांगमा चों आरो 18टा पॉइंट आं नानो को कॉपी ने आबो के हा केते के हा खुपो काहाम के लामा नितुये पीएम जन्मनि अंडर स्कीमो चिनिरो कांचनपुर बा 60 नम्बर केंद्र निमसिङो 31टा लामा मोर और लेस एप्रूव उहा सेंट्रल गवर्नमेंट निउये आबो के हा फेस पार्ट के आबो सैंक्शन उनाय केतावो पुष्पराम आखे निनि मनुसुलेंटा बोनि के हा पैकेज खेये निनि पीएमजीएसवाई बाय इम्प्लीमेंट खेनाय ऑलरेडी टेंडर प्रोसेसिंग आबो कंप्लीट जब डिसेंबर ओनचिके चों पा पेपर जुदि ओके उनके चों डिसेंबर ओनचिंगले आबो सामु उनाय हिये आशा खेयो लामा दशमनि दाबो आबो दशमनिया आबो के मनुसुलेंटा आखे निनि पुष्पराम आजा पुष्पराम चियो जमादालय 10-15 किलोमीटर उनाय चाबो फायर स्टेशन मोले बुकुब्रो जगह उनाय बोला फायर स्टेशन आमी की सीएम बाई को पर्सनली सालाया फायर स्टेशन के साउ 13 किलोमीटर नि रेडियस नि फातारो के हा फायर स्टेशन बाई ते के हा फायर स्टेशन 13 किलोमीटर नि फातारुं के आबो फायर स्टेशन खेमायु के फायर स्टेशन बय ताओ प्रपोजल साइट लोकेशन ने चुंखे को जपो के हा फायर स्टेशन न इनके जुदि कांचनपुर चिनि फायर स्टेशन तो के 10 दान छि आनंदो के हा मैनेमा चिनि तो आबो बुनो साहा के बुफोनो साहा आबो हाई लेवल कमिटी जेटा फायर डिपार्टमेंट नि आरो वो सुहा आबो प्रपोजल इनके तर थाका हो बो 10 दा बाय आनंद थांनाय सखे म लामा बेटा केनो जतो हामिया हिनो सियो लामा आबन सिरो चारो लामा स्ना मखे जतो बांगमाब्रो सालायो सालायमो खनावो जे कांचनपुरनि एमएलए तापिओ बोलामा स्टॉम तो मिहा मो बामसा सकक बय वर्तमा नुकमा समचोनो आबो न टेम्पो आं सामोदि टेम्पो पुलाव न साहा बो कांचनपुर 10 तो आनंद बाजार लामा आं फाइफाये 4 बार टेंडर खेरिहा 5 बारो के टिके माइहा आबो से आबो एजेंसी के फातानि एजेंसी बुं अलरेडी आबो सुकना सरा या खेमो आबो एजेंसी से के बुं आसुबिनि सामुतांगमो हामिया आबोदि नरवो चौनुहा लांजाहा सामुताये बुं पेरा था आबोनि कुं वैलिड रीजन रिमो सेकमा वाति फाइ तोमि फो इनके निनि लेबर उया खोपो मापो ब्रा रवो स्पोतांग तुं आबो क्या पोसेसिया रवो ब्रांनि कॉन्ट्रैक्टर को फाइ नै फैया आबो कंपनी के सिलचोनि कॉन्ट्रैक्टर बु फाइ नै फैया बिनि र ठेकेदार हिला रमो बुंबु नै फैया के सामुआ के न बुजुकरि तो के मिया की पूजा निस्का आं सुपिमो से विटामिन सुफाया को के तो के विटामिन सुफाय फैया तो के लेबर क्रिको आके सो से आबो कॉन्ट्रैक्टर फाकिरियो तो आफो जों मिया की एसडीएम ऑफिस मी जो एसडीएम बाय के एचसीएल आके आबो कॉन्ट्रैक्टर न जो रिहिंगे मीटिंग खेला ब्रां जोनो काउरिहा जे काली पूजा नि वो ब्रां आबोनो सामुनो स्टार्ट खेलाय তিনি জরা কাহামাইমন বয়ে তিনি ব সময় কাহাম ব সারি চাও তিনি নাংবাই বা ক্রংলাইমাইমন বয়ে চং दा थाखार चांखि उपैलाव इनके जंखनाव सार जेब
60 বা ব সাইড নং কেন্দ্র বেট থাকে লামানি প্রবলেম খামন বয়ে ব কেহাক নই বা ত্রে সালাইমন খামন তুই বনি তুই নুন সার বন তুই সা সাক নারি গাদি খাকসাও চিনি মিডিয়া তাকুরাव no nang kom sumyo jono jarani mon boye ang nani dinyo no sari chu bo lamani tuye chungnai khe chini rowo maximum HCL ni under se lama tu inge tini HCL bai khe brani je contract state government na khe central government na khe HCL brang khru thamo je contract khema abo miat paya khu abo miat paya khonbo ye tini abo lama raw no PWD handover lama ya khu aro contract ko clearly semo tongo je HCL raw je lama lamo abo lama no maintenance kheye PWD no handover khe mani ungune ma bose tini dino HCL raw abo no maintenance kheye khema yambo ese PWD no handover lama ya chini bo dosda anondo lama nai khe ang phaipe ye wai broi wai ba tender kheri ha bose kya pa tender bune makri abom sio last to aini pressure paye ang pressure mo bai kya company ni unge tender dropping kheri ha inke abo dropping kheri mo se tini abo company ni watilungo khe brangu me khi puja ni skango khe sa maintenance khe ha chama jake thok tha thok ma karono abom chung ka ma ke silena thok mo khe brani labor kroi inke ni bo bitumin kroi abo hin sento keta oke bitumin su pha bitumin su pha mo sa ta jora labor kroi ko bo durga puja kali puja lai thoma asa ke ok nai shin jio brang rai sanai ke boni tuye ang boy HCL hindi chief engineer PMGSY hindi SDM level of ang ko masala ha mi akhina Facebook onu khna sani satam skango puja ni kali puja ni skango meeting khe aro HCL ni contractor engineer ono priye SDM ni chamber chu meeting khela ha ke brang kauriyo je bitumin posu pahaba bo puja season sa pai thangra to abong pe brang tang nai judi brang tang ya ke chung ang ye personal brang no chi ang matang pressure inai je sini sarkari ni administration ngi pa chung pressure inai acha ke totally je abo lama da otonu sa je abo lama tang nai mole buktu ma abon tu ye sitcha bo anondo bai doza anondo ke brang samu tayam bo setini bo samu pathok tungu ro kunu administration kunu matang kroi brang kuma karono brang samu taya waya ke bitumin kroi waya ke bo kroi hi se brang tungu le ba kaya pu ma kaya bu inke tini boni khuye apar doza lama abo po same বৃক্ষ তলেজি আপার দরজা খে আবপ HCL ni andaro inke robot dozda 60 constituency ase 4 khante 5 khan lama kau nini bo helempur lama abop HCL ni andaro ke HCL ro PWD no handover kheri ke abole PWD lama ya ke tini chondipuro NHIDCL ni lama tini brang phono ang pressure mo bai bro chithi ang bang ro chithi tongo brano NHIDCL no ang chithi suiha abudingo no brano ang chithi suimo 6 2024 brang kha ke abudino brang saha 4.5 কোটি ni lama sanction ha repairing ke abu brang repairing khe ripai ke se PWD handover lanai ke takurao mi akhi ang chini honorable professor Dr. Manisha chini mukhyamantri bungnopo ang malaye nang media open ukna 28 noyo 2024 ang malayo aro ani first point aro clear dekho all roads which are under HCL NIDCL those are Lanjuli block site number ni under tunema abo PWD by ke daiti handover lani utho abong ke chong regular ro chong maintenance khemai nai sirim chumo ke bo apar doza lama jeta tempo ang samo HCL ni under ro আর ইনফো লুগু প্রজারা আসু কষ্ট তোমনো আং ভিডিও বাই সালাইয়ে বেকে খেমো হামনো কে আপ ইলেকশন নি ব দুর্গা পূজা নি স্কাঙ্গো ফিল্ড ভিজিট খেয়ে ভিডিও বাই পালকে ভিজিট খেয়া না বনো হা আরো আইনি এমএলএ ফানি উনিয়ে 1.5 লাখ স্যাংশন খেতমা হিয়ে রিহা কে ভিডিও বাই মি আকাউ সালহা অলরেডি ওয়ার্ক অর্ডার বাই কো থাহা ব দুর্গা পূজা কে ব হলিডে চামা যাও বাং থামো বসে আবো সামু তাময়া
Ingkang siyo bo ai ni delak baile hamya. Ari po bo handover laya ha. Bo bai no James sa jora mai chung nai le na. Ambo ye bo ni bo e po ang already ai ni BF fan ni bo special maintenance ni bo ye brano video no ang delak fan place kya. Unsa kilometer na abo lama le. Abole lama le nai ne ke 1 kilometer ole une bikhotol ni chiyo jungkar ke kasa ke bri phana chiyo apat 10 dan lama jora le 1 kilometer by 1 kilometer 200 300 akhe ro Halan jora. hala jora Aman hame ang. me hamya to mo obostha ya to Bokto GP ni andar mo. abo ke south tuisama South to samay disabilis. Botok 10 da develop ni andar. 10 da RD block ni andaro inke tawan adi chini bo central jeta PM jonmon chini gru ni bo ye 1k scheme phaimo abo already ang je simo jora wo nani yapding no ang sanju almost 31 unconnected parano connect khenai aboni loge wo ang executive no chini chief engineer no through executive ang chithi remote aro wo maximum to maximum buskang wo 8ta project already DPR ready kheha abo biskang bosini fando abono include kheye chini area wo abono implement khe Taon jora ke lama hospital fire station bo notuya habala tong ko khana. bangma habala uste bangma nini sports activity stadium ke bono nang no kya copy nai na abo share keme te honorable CM no ang limo ke buding ke se chithi hoito chini takuro adarao ngchi aungkhna ang chithi sui ri tong abono brang si aungkhna amboye brang chikro laikna amboye ang sanchuo tawana di nang ni boye ang jotesto bubak ran tuithemo bai ang habala tongo ingke bosi baba tawo chung bosi ni se laipi tongo ba sa chung khano jomsina samule chole tongo nang abo naichom naike skang CPM amoni skang wo ungyama takbo bosi banim siom sa speed kheng to chung abo kahama ke ne na mami ke tini bo lama kruing mo ble ha para CPM amolo abo lama kruing ke apole bralek mami ripia ke abo je brok proshno khene brano proshno ke chu apole nang mami khorang tu samaya tawo chini bubak na tu themo bai chung habala tongo tipra motha ambo ye nang be habijabi kau samono khari amani bubak rani tu themo no na khari di development samu unai ang nang no 100% rimayo je last bosi tio ba bosi kholong yama nang bo bosi ba om sa development unai abo nang bustang unai khaksa